Dear Mr. Longley. Nakasukat ka mo at Wendell, iho. Adda ka di manan setyo itarabi. Wen mama, kaya't amangan no adalam dun ti rabi, inton makaawid ang titibalay. Ay naiho, adun ti urnong mo. Ngamawan pa'y matlaang ti kayan ayat mo nga aging gaita. Nalabit, asan pa'y nga ita ti panawan. Tapno madaanak iti kayan ayat mama. Sa nabali, ubingak pa iti tawon ko 29. Sa bagay matkit di iho. Sige mama, mapaanakon. Amangan numala daw. Ala, agan anad ka akanayon, Wendell, iho. Agyaman ak mama. Sanda kon nga urayan. Adamat tulbag ko dito balay. Ado dagiti nagbuyay ti dayto a concert tayo, pari Wendell. Takasano, mayatmet ngamin ti panagkanta tayo. Uwin nga rod. Ken rumbeng lang asay-saya atan tayo ti performance tayo. Tapno adulat tayo umay agbuya. Nukas tayo nga adda maangay a concert. Una, amon pari Wendell. Sikat ti kapintasan iti boses kada tayo. Anya, pare Mario. Iti day tatawan mo, awan pa'y lahan ka ayanayat mo. Saan pa nga itati panood na pare? Agawit tayo kitin. Parbangunan. Imunan da kiti daduma kakadwa tayo iti banda. Okay. Aglugan tan iti motor ko. Di mo mat ngamin inala tinapintas alugan mo. Sa nabali na, tadamot ti motor mo apagluganan ta. Manong Wendell, atuyin ti kapem. Agkape ka pa lang, kabayatan ti panagluto mi kan ni mama iti armusar. Agyaman na ka, Angela ading ko. Sige, idisumlatan di talamisan. Kumusta gayam ti concert yo iti rabii? Pasensya kan ha? Sa anak-anak kabuya, gapot ta makumi-kumak ita iti trabaho. Okay lang, Met. Maitlat ha. Adumot dagiti may nagbuya. Manong, adun ti urnong mo. Gapot ta sikat ka asinger. Kanayon nga ayabanda kayo kadagiti okasyon. Awan ka diti planom amang asawa? Kasano ko maamang asawa ak ngay. Ket awan pa'y mit kaayan ayat ko. Wen nga rod. Apay nga manong. Nagadumot di dagiti babae nga agkurso na dalaunay kan ka. Diyan ka mo ading ko. Kasla sa anak a kontento itinagtang ko ita. Kasla da sapsapulag iti biyag ko. Jakmot may baga. Anya? Anya kumaday tangay? No amerisen? At daaminan kan ka. Nagan, kwarta, kan adumat ti papagayam mo. Basta jak may baga, no anya talaga ti sapsapulag ading ko. Nalamit. Masapulak tumad lang. Intundumteng ti umno a panawan. Well, I know it's the kind of place I hope I didn't wake you. Ay na, itay ka pa yasap-sapulan, Wendell, iho. Ada ka matlagayam dito'y hartin nga kangkanta. Umadan nga minan ti concert mi. Eso nga agpraktisak, mama. Kastagayam. Mabalinta ka ditag sarita o rea pagbiit lang, iho. Wala, mama. Madamdaman ton nga ituloy ko ti agpraktis. Anyat pagsaritaan tayo. Nasao nga minti kapsat mo kanya. Anay bagamkan ko ana nga da ka no sapsapulam iti biyag. Ngam di mo mat maibaga. Pud mo dayta, mama. Adda ba nagasap-sapulak? Ang jak maibaga nun niya dayta. Kahit dayta ita ti kayat ko aduktalan. Sika lang ti makasungbat iti dayta, iho. Ala, sapay la ko mga rod, tamatakwatam no anyaman dayta. Ala, panawan ka nga rodan ditoy. Ituloy mo ti agpraktis. Ada na iti order tayo amakan, pare Mario. Manganta, kabayatan ti panagsarita ta. Ay kato na, pari Wendell. Aguri ka. Apay ka di lahat ngay nawis nak amangan iti dayto a restaurant. Kaya't ko ngamin napagsaritaan tati umadani man na concert tayo, pare. Big event daytoy.
Iso masapol nga practice tayo sakbay ti concert. Ang maguray ka man. Madlaw nga da pa kaririwo ka ma. Anya ka di data? Jak maawatan ti bagay, pare. O apay akas ti marikrik na kita. Kasla da ba nagkasapsapulag? Ang jak mat maibaga, no anya? Anya? Anya pa lang ti sapulam. Bak nang kayo lang harudan. Sikat ka pa'y asinger. Nagan kan kinabak nang adaking kaaminan. Diyan mo? Basta kasta ti marikrik na kita, pare Mario. Wano, makas asawa kan pare. Agaram kang aminan. Nagado ababalasang ti gusto rin ka. Tila'y bagbagamat. Ang kinapudno na. Talaga adyak may baga. Noon niya abanag ti sapsapulag itibiyag ko. Ala. San pa'y lang nga dahi tabanag ti pagsaritaan ta? Tikit di maipapan iti umadanin a concert tayo ti pagsaritaan ta. Wow! Nagtaer ka talaga, Manong Wendell. Adda ka di manen concert yo ita, iho. Ada mama. Iso anak karubuhat akon. Aramatek tilugan ko. Gabuta medyo adayo ti pagkantaan mi ita. Iho, adun ti ornong mo. Ang may mayat kuman, wadan bukod mo a pamilya. Nga iso ti pangisagutam kadag ita. Winmat nga min ngagpaiso, Manong Wendell. Mangsapol kan iti babae nga ayatem. Tapno maadaan kamatan iti pamilya. Da kayo So tilandak manan. O sige, mapanak manlangan. Sige, Manong. Agan-anad ka, ha? Katsapay la kuma, tamasara ka mon ti babay, aparakan ka. Talaga nagpintas ti boses mo, pare Wendell. Sikalatan ti kanayon anak kay tuunan ti imatang dagiti tattao. Uy, pare! Apay nakaululima ka! Pare Mario, kita am dahi abalasang, Nagpintasan ka di. Diyan nakatugaw iti dahi banda? Wen. Kaya't ko ama mo dahi abalasang. Dito'y kapaya. Asit gakman. Sa wakas! Pinanan ni Cupido ti pusong pare. Ha? Alang arod, umasidag kan iti dahi abalasang. Mabalin ka diti makiamamukin ka. Miss Ana Pintas. Da kayo ka ditay may sa asinger, sir. Wen miss. Siya gayam ni Wendell. Sika nga Anyat nagan mo. Siyakmat ni Hazel, sir. Di na kumaawagan iti sir, Hazel. Maragsa ka na makamamukin ka. Kahit sapay lang kuma. Tagbalinta na singed iti tunggal maysa. Apay kat dinasaan. Ang ungayam. Iso ti amak. Lino tinagan na. Iso ti kanayon akad kadwak. No kastoy nga adda papapana. Naragsaka ka makamamu kada kayo. Tatalino. Kasta akmatkan ka, barok. Katagyaman gaputa uray no may sa abulsak ti anak ko. Kaya't mulat ti makipagayam kan kuana. Sa anak anapili iti agbalin na pagayam ko, tata. Kaya't ko ti anak yo, ngagbalin a pagayam ko. Naimbaga oras mo, mama. Kastamad kan ka, Wendell. Madlaw anak karagragsak ka ita. Uwen, mama. Aglaplapusanan ti kinaragsak ko ita. Gaputa na sarakak mutlaangan ti banag, anabayagan asap sa pulak itibiyag ko. Ti banag apakakontentuak. Anya ti kayat mo asawan, iho. Mama, nasaraka kong ti babae anakariknak itinapod nung ayat. Talaga, iho. Ay nanasayaat nga ron do kasta. Anya ti planom ita. Planok tagdaton ka ni Hazel, mama. Angam sapay lang ko, ma. Tasandak akagura. No ibagak amay sa abulsak, ti babae anakariknak itipod nung ayat. Awan parikot iti dayta, iho. Tinapatag kad naragsak ka iti dayta banag.
Kan basta lakit dinasaya at dadya babae. Saan kaminto ako muntray ti kapsat mo, iho? Agyaman nak, mama. Ala, agdaton ka nga rod kini Hazel. Kat sapay la kuma, tamayat na kamat. Uwan, mama. Ket agyaman nak itipan nakaawat yo. Naimba nga orasyo, tata. Mabalin ka niya sarong karak ni Hazel? Ala, sumrek ka, baraw ka. Sige, agtugaw ka. Agyaman ako na tata. Ada ka din ni Hazel? Kaya't ko kumasarong karan ti anak yo. Ada iti silid na, baraw ka. Ang sakbay nga agsarita kayaw. Ada ko kaya't ko adamagan kan ka. Ha? Anya day tata? Baraw ka. Agayat ka kadehi ka ni Hazel nga anak ko? Diyak ilibak, tata. Napudno ti panagayat ang marikriknak para iti anak yo. Kahit sabay la kuma, tadapan na kay karik iti puso na. Nga uray, may sa abulsak ti anak ko? Kasta ka de? Wen, tata. Saan ati kurang iti kinatao na ti makalapad iti napudno ang panagayat ko? Sapay la kuma, tamamati kayo kanyak, tata. Agtalakakan ka, barok. Katsapay la ko mga raod, tanapudno ka kadagita nga ibagbagam kanyak ita. Diyak ngamin kayat amasaktan ti anak ko, itinagan ni ayat. Kumusta ka, Hazel? Nasaya ataklat tamat, Wendell. Unay daytan, kumusta anak manan. Idinto ta nagtenten next talaitan. Kailiw ka nga minadagos. Ada ko manapatag nga ibagakan ka. Ang sapay la ko di nakagura. Anya nga min dayta, ibagam lata Sana kung nagpalpalikaw pa'y. Agayatakan ka. Katsapay la ko tamamati ka iti dayta. Anya, agayat ka kanya. Itilaksid ti ka sa saad ko. May saak abulsak, Wendell. Awan anyaman na kanyak dayta. Uray kasta ti ka sa saad mo. Sikat ti babae, anakariknak, itinapudno panagayat. Sikat ti nabayagan na sapsapulak. Amang kumpleto iti biyag ko. Nagtanong ka, Wendell. Nadarisay ti panagayat mo. Gaputa inayat naklat nga oray may saak abulsak. Idinto ta nagbak ng ti pamilyayo. Kan may sa sikat ka pa'y asing. Kas na ipagakon, awan anyaman na kanyak. Nga oray asino ka pa'y. Basta'y ayatan kay tinapudno. Agyaman nakarod no kasta, Wendell. Nakaragrag sakak. Kinapudno na. Idi pa'y ladamo ang agamamo ta. Addan ayat anariknak para ken ka. Anya? Wendell. Ay ayatan ka matunay. Katsapay lang ko tasaan kantong agbalbaliw. Agyamanak, tay naklon mo ti panagayat ko. Kaya't kung iti kabiitan na panawan, agkalaysatan. Sikat ti makaamo, Wendell. Sumursuro taklat tay ti kayat mo. Katsapay lang ko tadi kanto agbalbaliw. Ulay tagtagkarigan ka. Pulos ajak to agbaliw. Gaputay ayatan ka unay. Nukasta, kayan ayat mo ni Hazel, iho. Uwan, mama. Kaya't kung agkalaysa kami iti kabitan na panawan. Sigurado ka iti dayta, iho. Uwan, mama. Sapay lang ko, tamawatan dak. Awan parikot kada kami iti kapsat mo. Kanayon kami anak kasuportakan ka, gaputa ipatpatagda ka. Agyaman ako na, mama. Sige nga, Rada.
Asikasuwa kung ti panagkalaysami ka ni Hazel. Sige nga rod, iho. Kati bagamlatan no anya ti maitulong mi iti kapsat mo. Nakaragragsakak. Gaputa ka dua ka itang agpaspasyar dito parke. Hazel. Ken maysa. Nakaragragsakak. Gaputa umadanin ti panagkalaysata. Oray siya, Wendell. Ngam sayang lang. Gaputa siyak makita ti aglawlaw. Sana balen. Oray saan mo ang makita ti aglawlaw mo? Ikarik. Nga oray sa di naman napapanam. Kat siyak ti agbalin apan nakamatam. Agyaman na, Wendell. Katsapay la ko ma. Tadi kanto agbaliw kanya. Santo Apolos. Kat ulit-ulitek nga ikarikan ka dita. Agyaman ak iti Diyos. Gaputa impaay nakakanya. Kasta agmat. Ala, umaygan. Ituloy tati agpasyar. Madlaw abisi ka ita, pare. Apay, talaga desidido ka na mga ikalay sa kini Hazel? Wen pare, ket si kanto ko matikang runan ang bisita mi, ha? Ay, katuan na, pare. Ket, dayawan ka. Inayat mo ni Hazel itinapod no. Itilaksid ti kasasaad na. Ala, kablawan kayo iti umadanin na panagkalay sayo. Nasaya at si marungkar ka dito'y balay, Barok. Adaman damagagkan ka. Anya day ta, tata? Kaya't ko kumapan kain. Nusaan kanto nga ta, nga agbabawi ang mga asawa iti anak ko. Santo Apolos, tata. Gaputan na pudnuak iti anak yo. Ket ikarik. Anihisin laeng ti ayatak iti tungpal bihag. Agihaman ak nga rudno kasta, Barok. Ket bindisyonan ti Diyos, tibuklen yu a pamilya iti anak ko. Agyaman hak, iti pamindisyon nyo kada kami, tatang. Ita, umadanin ti kalay sami kini Hazel, Mr. Lonely. Nakaragragsakak gaputan ni Hazel ti makatuluyan. Kat pagyamanak met, gaputan ni Hazel ti impay ti apo akatakunay-nay ko iti biyak. Kastain kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Wendell. Wendell pagayam ko talaga ang nabilig ni Ayas. Ado dagiti pambanag nga imposible iti panagkita ti sabali, nga imposible iti mismo ang masagnan. Kat dayawan ka, gapo ta inayat mo latan ni Hazel iti laksid, ti pakapilawan na. Ala, inawtawat ko ti agtultuloy a kinaragsakyo. Bueno, papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Wendell, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kinisurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.
Nagkuyog kayo manan ka ni darling mo anagawid idi kalman. Nag-sweet kayo talaga. Agtal na ka man. Madamag ko man laang. Mano atawanan ti relasyon nyo? Talo atawan. Naglaing kayo anang ilamang iti relasyon nyo Italaang anamuak. Kaya't mi lang amin apagtali na eden a sekreto ti relasyon ni. Amom, agbagay kayo. Kaslang amin agkaruprupa kayo. Kasta ka di? Agkasar kayon. Nabayag kayo matgaya man? O, di agkasar kayon, taalaan nak a bridesmaid. Siya kung ti mangigam iti payong, sweetheart. Diyak kaya tamabanog ka. Saan ka mo't amapaypayungan? Saan nabalikan niyak tanang isit akon. Diyak kaya tamaipada ka kanyak. Magmagnatang agawid? Saan Adala ang ti special a lugar, akayat ko apangidaytan kan ka. Sa di naman ang dayta? Makitam to. Ala, ituloy tan ti magna, taas idigtan. Dayto iti ibagbagat, akapat-patak der Aristobar. Barkadak ti akin buka iti daytoy. Kasta ka di? Oh, anya ti panagkunam iti dayto a lugar. Napintas. Makaawis ka dagiti customer. Ay abakon ti waiter. Anya ti kayat mong orderan ta. Bilibak dita boyfriend mo. Nadayaw a lalaki. Nasingpet. Kanayod na kapay nga umay itulod dito'y balay. Wan nga rod nanang. Nagsingpet unay. Kat nusungitak, dinakpay pulos apaan. Siyak pa'y ti ay-aywan na. Swerte ka. Man-mano ti kasta a lalaki. Iso na laang ta maum-umaak nana. Anya mauma ka? Ay inagluko kan? Kasano? Agkatrabahuan kami lang arudon. Awagan naktupay laang no dak dito'y balay. Makauman, saan ka di? Ay ayatan na ka ngamin. Mayat kit diti kasta lalaki. Saan mo ba niya ibagbaga ang maumuma kan? Ay, jak kayat adeng ganda ita. Sweetheart, sa dino ti kayat mo apangaldawan ta? Nagsasarita kami kadagiti babae nga office mates tayo. Ada ka no papanan mi apanganan. Kasta? Kaya't naasawan, da kami lang a babae ti mapan. Okay laeng. Sapay ko mata saan ngagsakit tinakam mo. Apay kumangay ngagsakit tinakam ko. Italaang mo't daytoy. Italaang asaan tang aglang lang amangan. Ngaminton malam. Agkuyog tang agawid. Nagluko kan? Apay anagulbot ka ni Melchor? Ay na, kanayon kami nagkuykuyog. Makauma. Sa bagay matkiti Ngam, saan mat amaum-umakan ka? Jakman amo. Uy, lab na ka ngamin iti kastaunay. Ay, agorder takit din tamangantan. Mabisina ko. Ay, gayam anya. Apo unay mo tanti panangkita ka data dagiti malabsan ta akaaruba mi. Ay, ambay amlatay dan. Anya launay nga tati pampanunuton dagiti tao. Awan mat dakas iti relasyon ta. Saan ka di? Anya kumangay ti dakas na. Payapayam kit di ida tapno maragsakan daman. Ay, diyak kayat. Kundi mo aramidon day ta. Kakaaruba! Siyak ti boyfriend ni Yani. Agtan nga ka man? Ha? Kasla ka la politikong agkam-kampanya. Yani, agring ka. Aldawan. Day off ko itananang. Iso amaturugak aginggat kay kayat ko. Adda pa panak. Ibatikan ka, dahito bayad ti in-order ko a parcel. Itanga 20 pa nang i-deliver da. Sige, ibati yulatan di talamisaan. Si kanti makamo dito'y balay. Uwan. Na mga numarabyanak nga gawid. Bumangon ka nga minan ditan Kaya't ko pa'y nga ruti maturog, nanang. Bumangon ka, tasong batam dagiti nagado a miss call ni Melchor ken ka dita cellphone mo. Bayan nyo ag-miss call. Anya nga tayo ti kayat na nga ibaga. Agkita kamin tumanan inton bigat. Ay, nagmayat ti ag day off. Saan kang agap apura? Iso siguro day ta di agi-deliver iti parcel ni nanang.
Hello, Miss Beautiful. Wow, nag-cute man dito yung agi-deliver. Nagtayag pa eh. Parcel. Awan, ni nanang ko ti akin parcel iti dayta. Ay. Miss Beautiful. Agperma ka laing dito eh. Miss Beautiful ka la, Miss Beautiful. Pudnumot ngamin napintas ka. Oray numadlaw akaririing mo. Aywan, pasensya ka na. Nakapajama ak gayam. Medyo nadagsan da ito order ni nanang mo kayat mo ka di? Taitulot kon di tauneg? Sige. Tadyak mo't maawit. Mabit lang Sige. Nagmayat ti pa nag-isisam na. Bagay na ti bigote na. Naidisukon da ito yung parcel ni nanang mo. Thank you. Ismael tinagan ko. Sika nga Miss Beautiful. Anya ti madaydayaw anagan mo? Yani tinagan ko. Sige. Bareng addan tumanen umay ko i-deliver. Ket makita kan tumanen. Kaya't mo ka ditag kape? Ado pa'y ngamin ti i-deliver ko a parcel. Ngam no awisan nak tinapintas abalasang akaskan ka. Asino ang ngay ko matap no agkadkad. Sige, agtugaw ka nga rod, taitimplaan ka iti kape. Agyaman na, Yani. Day off ko ngamin ita. Nasayat mata nakita ka. Sa dino ka diti pagtrabahwam. Hello, Melchor. Hello, sweetheart. Nakitam ka di dagiti miss call ko. Wan nga rod, apay nagado ti miss call mo. Ada ka di problema? Mamimiss ka laeng. Ito lang, saan ta nagkita? Mamiss na kon? Ay ayatan ka nga mihin, Yani. Sikat iragsak ko. Sige, agtrabaho kan. Tado mo ti aramidak dito balay. Di na kaya ta kasarita? Sana kasta, ngam adamat aramidak. Tumulong ak dito'y balay kan ni nanang, no kasto'y a day off ko. Mabalin ka dito umawag inton madamdama. Sweetheart. Sige, umawag kan tulat ta. Ngam no jak masungbatan, saan ka kumagumurgura? Ado at talaga ti aramida. Na-deliver mo't lang di order ko. Nadagsan da ito. Sino nga itinangbagkat? Ni Ismael nanang. Ismael? Iso jay nagan ti nag-deliver. Nakiam-am mo kakit-kwan Siyak. Ay, awan la interes ko. Amang damag itinagan dagita at tao. Pinagkapik pa'y Naglagan man tirik na kankwana. Ay, di kagkasta Yani. Addan ni Melchor. Mapnag kan itibay sa boyfriend. Ay, saan ka a playgirl Ni nanang mo't. Pinagkapik lang mo't di tao. Ay, uray man. Dayta ti pangrugyan ti relasyon. Hala, ni nanang. Tila sumsumrag iti panunot na. Uy, Yani. Amom ni Melchor mo? Di kalman nga awan ka. Nakapanimid. Akas laawan ganas nan ngagtrabaho. Ita, nakaisa mo ang tadakan. Sika talaga. Kasangsangpot ko pa'y laang daytantis istoryaam. Katpud no, mat. Kita kan ka. Kasla saan amaw umaamang ming kan ka. Agtrabaho kakit din. Kaya't nakangasit gan. Ngam, syempre, madama pa'y mo't ngamin ti trabaho. Kat, sa dino nga iti pangaldawan niyo. Ay, jak manam mo. Apay anang sinaay ka. Kasla maborboring ka. Jak mo. Kasla, ada mamimiss ko. Kumita ka ngamin ka ni Melchor Ada ibagbagana. Anya di isinsinyas na? Di mo lang mabasan. Heart nakakano. Kaya't nasawan. Love na ka. Ay, corny. Nagmayat tupay. Ar-aramiden na dayta. Gapo ta ay ayatan na ka. Dito'y taman ng resto bar ti gayam mo nga umayman. Saan mo kayat dito'y? Makaumamat namin ti makan dito'y. Isumat lang iso. Sa dino nga rin kayat mo pangananta. Dito'y tanan. Adata lang arudan dito'y. Sweetheart, ada ka di problema? Awan, anya ko pati problema. Kas lang amin sabsabali ka. Kalpasan ti day off mo. Amo kon.
At the monthly period mo niya. O sige, saan ka nakulitan? Amok-amudi ka, no kastoy apanawan. Day off mo itangam nagsapa ka anak kareeng. Kan, nay, nakadigos ka pa yan. Wan nanang, adamin papanak. Itaman pa'y. Ay, siya kunti mangilukat nanang. Hello, Yani. Ala, sa anak pa yan naka-makeup. Umunog ka pa lang, pangururayam kanya. Uraysan kan ngag-make up. Tanapintas kalata. Pasensya ka niya niya. Dito'y laeng turo-turo ti kabalak a pangilibrian kan ka. Sa anak mo't ngamin a rich man. Okay laeng, si Kaman. Ado ti maka na mabalinta pagpilian. Nadlaw ko nga rod. Oh my God, ag-order tan. Nalpasan ti Datyo kan ni Ismael. Wan nanang. Sa anak-anak tagtagari itay, idi pinastrak mo ni Ismael. Kan oray idi pimanaw kayo. Or-urayak nga agpakada ka. Nanang, sa anak kon a minor di edad, anas kan nga agpakada pa'y kada kayo. Ngaman niya day tangar aramidam yanay. Adan boyfriend mo. Makidate ka iti sa balay. Napudnukan ka ni Melchor. Ni Ismael. Kanom lang anam-am mo. Ngam sumursurot kan kwa na makidate. Kaya't kunti agina na, nanang. Ngala, jak makibiyag iti biyag mo, yani. Nasayaat mo't no kasta. Tasaan nyo a kontrol ti panunot kan riknak. Yani, ada na i-deliver asabong para kan ka. Oh, atoy oh. Ha? Nagapon na? Oh, atoy. Ha? Ni Ismael? Nakita ni Melchor. Bayam amakita na. Asino dayta nga Ismael? Yani, urayin na ka. Kaya't kunti agawid, Melchor. Itulod kan. Saanan? Pangaasim. Isardeng mo ti panagbalin mo anaanos kan nasingpat. Yani. Diyak amo no dahito ti umno a panawan nga ibagakkan katipod no. Anya dayta? Saan mo ka di amadbadlaw? Nalami isa kun kan ka. Rumbang ka di pa'y nga iyabkas ko ti riknak. Rumbang nga ibagam, tapno mangag ko. Saan nakapagpanunutan, iti kaslaburbur siya. Saan kan nga ay ayatan? Yani. Anya ti basol ko. Anya ti nagkuranakan ka. Awan, Melchor. Awan basol mo. Kinapudno na, naanos ka kaayan-ayat. Napukaw laang tiriknak para kan ka. Iso apakawanan na ko ma. Jack inran tama pasamak da ito eh. Jack kayat ngam napasamakan. Apay dagita ang maleta, yan eh. Pumanaw akong dito'y balay, nanang. Nay, saan ka mo't papanawon ah? Sumurot akon ka ni Ismael. Anya, sumurot ka iti day alalaki? Am-am-mom ka di, tipod no a kinatao na? Pumanaw akong dito'y. Taamok akaguradak iti dayto a desisyon ko. Surutak ti diktar ti pusok ita, nanang. Ay, ala. Sapay ko ma, tagbalin ang naragsak ti panagdenayo kan ni Ismael. Ita, agdenden na kamin kini Ismael. Naragsak kami adwa iti relasyon mi, Mr. Lonely. Nupay na amuak, nga adda anak na iti sabali a babae. Inawat ko latta, taay ayatek unay ni Ismael. Ket ni Melchor, nag-resign matan iti trabaho na. Jakon ammo, no sadino te ayan na ita. To'y pagayam mo, yani. Yani pagayam ko, tinakderam teriknam. Ket sapay la kumatag na nayon anaragsak ti panagdanayo kini Ismael. Ngem, kiddawam ken kuana, nga agkasar kayo. Tapno agbalin aligal ti panagdanayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Yani. Iti Solano, Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay.
musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Nakadagiti tulong mo, sweetheart. Sana balay. Duwalangin natawan. Agturpusak to ni ti korsok. Ay na, kasladya kon maoray day tagundaway, sweetheart. Mabiitan, sweetheart. Katsapay la ko tagan anos ka, ha? Basta para kan ka, awan ti saan kanyak. Aramidat, gaputa ay ayatin ka unay, Joey. No baybayan ka ngamin, nga ag-working student, mabaybayag, sakbay ang makaturpos ka. Ay ayatan ka unay, sweetheart. No makaturpos ak lakit di, kat maadaanak to iti trabaho, ikalay sa akan to. Kaano ngay ngayam among tibagbagam akayan ayat mo, iha? Wen ngagpay so iha, nabayagan ngay bagbaga mayam amom, nga maging gayta, di mo pa inyam amo. Busy ngamin, papa, mama. Madama pa'y laang agad adal. Kankas lang mabayin kada kayo. Yambayan nyo. Padasag to ayam amo kada kayo. No talaga anasaya at tigandat na kan ka. Awan ti rumba nga pagbainan na kada kami. Bayan nyo, papa. Ibagak to kan ko na dayta. Sige, ha. Pakaamuan nakto, no kaano tiyo umayo. Tapno makapagsagana. Agluto akto kadagiti paboritom ataraon. Uwan, mama. Alan, sweetheart. Panawan matngatan, tapno yam amo ka kadagiti dadakkel ko. Pilpilitan dak amang yam amo kan ka. Kasla mabainak namin, sweetheart. No talaga kano anasaya at tigandat mo kanyak, saan ka nga agbain nga agpakita kadakwada? Sige man lanan. Saan ka di anaungat dagiti dadakkel mo? Nasingpad da nga agpadpada. Iso nga awan ti rumbang apagbutngam. Sige nga, Rod. Inton Sabado ti pangal daw. Umayak iji balayo. Tapno sumardangan da papakan mamam. Kan tapno awan maibagbagada kanya. Agyaman nag, sweetheart. Tapinat gamot lang ti kalikagumak. Maragsakan kami amakamamukan ka, iho. Dabayag gaya man nga agayan ayat kayo iti anak mi. Nga mitalaang amayam-am muna ka. Busy ak ngamin akanayon iti pagadalan, sir. Madama akpay lang ngamin nga agad-adal.
Kano nga ron ti plano yu apa nagkasari ti anak mi? Apa man ang makaturpusak, ma'am. Kan intun addan to trabaho. Ala, rugyan tayo yung timangan. Ang mga nulumami, isang dagiti taraon. Uray di mo aklunen. Amok at tultulungam ni Joey iti panagadal na. Siyak tinagdisnodo at tumulong. Tapno daras malpas ti eskwela na. Namamok ni Joey ang may sa working student. Manipod na gayan ayat kami. Makita ka marigatan. Maasya na kankwa na. Iso akinunak, nga uray sumardangan nga agtrabaho. Tapno maipasnak na ti panagadal na. Siyak pala ang titumulong kankwa na. Kat, nagtulag kayo nga agkasar, apaman ang makalpas iti panagadal na. Kasta nga agpaiso, mama? Sigurado ka nga ikasar na kanto? Apay kadi akas na ti bagbagayo, papa. Panagkita yu kadi kat maiturad na kaalilawan ni Joey? Panagkita kan kwa na kat nasingpat met. Ang amsan kalata na kasigurado. Guwapo kanubing tinobyo ngam itisika. Kasanon, numakamam mo iti ubing kan napimpintas ngam itisika? Sapay la kumata sana mapasamak dayta, papa. Ay ayatak ni Joey. Diyak laki di kabaulan ang mapukaw ko iti biyag ko. Oy, friend, maimay-mayang ka manan. Kasla na unag ti pampanunutan. Adda ka di problema. Awan mo't, friend. Pampanunutag lang tinaibaga ni papa kanyak. Kasla nga minsan mo tin asumina dito panunot ko. Anyamin dayta na ibaga ni papam ay, ha? Panagkunam nga dakat maiturod na kalukon ni Joey? Manipo din niyam amom kanyak. Awan pa'y mat nakita ka madin ay naramid na kan ka. Kan oray si ka. Nakita mo't siguro ti kinasingpat na. Iso at tinulungan. Apay nga'y apagdwado am ita. Apaman ang makalpas iti kurso na. Ikasarnak ka no. Ngam, amang ano adan tumasarakan na nga ubing ka napimpintas ngam iti siyak. Kat isot ikalay sana. Nagawan kat nga utang nan anaimbag anakam no maaramid na dayta. Ngam kasano no maaramid na. Ay, agar-aramid ka lang iti sakit ti ulong. Saan man ngamin aday ta ti pampanunutam, tama nga no pumayso. Panagkita ka ni Joey, kat saan na maaramid dayta. Iso nga isardang mo na pampanunutan dayta, agsakit lang ti ulong. Itay asaan ka matagtagariya, sweetheart. Ada ka di problema? Nasakit la ti ulog. Nabanugak siguro. Ado nga minti inaramid ni iji office. No kasta, itulod ka lang arudan iji balayo. Tapno makainana ka. Diyak pa'y kayat ti agawid. Kayat ka pa'y amakat katwa. Sigurado ka nga okay ka lang. Ibagam lang, no kayat mo ti aginana. Wen, di nakpakadanagan. Ada ko madamagat kan ka. Anya dayta, sweetheart. Saan naktungata nga isukat? Numakaam-am mo ka itibubing ka napimpintas ngam iti siyak. Anya ka din dayta pampanunutam. Ita ka di pa'y, taumadanin ti panagturpos ko. Agdamdama kaklaang mat. Sungbatam ti salutsod ko. Saan kanto nga isukat? Iti uray asino man, sweetheart. Agyaman ak no kasta. Jaklaki di kabaulan ang mapukaw ka iti biyag ko, Joey. Saan ko makumporme ti pampanunutam? Amang ano isupay kit din ti pagsaksakitan ti ulom. Okay. Agtalakakan ka. Kumusta ti date yung ka ni Joey? Okay lang, Mat. Nadama ko pa'y kankwana. Nga amang ano isukat nakto iti ubing. Kat, anya ti insungbat na. Di nanto ka numaaramid dayta. Makitam? Siguro, agsardang kamatan amang pampanunot iti dayta abanag. Diyak mo, friend. Diyak may pasigurado. Diyak mo kan ka. Ngam no siyak ti si ka, agtalakaklatan iti boyfriend ko. Sa bagay,
Gwapo nga min ti boyfriend mo. Iso siguro ang madanagan ka unay. Ngam, napintas ka mat. Nagagat ka pa'y. Awan to lakit iti masapulan nakaskan ka. Iso asaan ko mga agkam-kam mali amang isukat kan ka. Kablawan ka iti panagturpos mo, sweetheart. Naragsakag para kan ka. Agyaman ako unay, sweetheart. Jak magunod na ito'y abaligi no saan agapukan ka. Sikat intad ti Diyos ng anghel ko. Ije balay ti pagselebraran ta iti panagturpos mo. Namin, nagluto da mama. Agyaman akmanan sweetheart. Apaman na makapasak iti board exam. Agbiro kakton iti pagtrabawak. Nasaya at unay. Ala, agawit ang arudan. Itaypay amariknak ti bisin ko. Swerte mo ti boyfriend mo, anya. Na minsan lang ang nag-exam iti board, pasadon adagos. Siyempre, linalaying na siguro, Iti kasta, agkalay sa kamin iti mabiit. Ay na, maragsakan at para kan ka, friend. Kamaudyanan na, maikasar kamutlaangan. Bakit kanton? Ang mga numarigatan kanton nga aganak. Iso nga rod, akayat kunti pa ikalay sa ka ni Joey. Amangan mat numabain ang mga wiskan ka nga agkasar kayo. Gaputawan pa'y trabaho na. One friend, amok akasta ti rason na. Kamaudyanan na, sweetheart. At dan trabaho ka. Nga, may destino ak iti adayo. Iso nga ano santa pa ilang ti agin na dayo. Kasta ka di. O sige. Ngam ka na yun nakaawagan ha. Kailiw kan tulakik di. Wen, saan ka madanagan? Kaano nga ro ti iluluas mo? Inton bigatan. Kat orayam ti isasangpat ko, ha? Ikarim asang patanak. Wen, ikari ka, sweetheart. I love you, sweetheart. I love you too, Joey. At damat ang trabaho ni Joey. Awan ka di pa'y dakdakamatan na kan ka. May papan iti panagkasarayo. Naitangaro ti pagsidaawak, papa. Tunggal umawag. Or-urayak adakamatan na ti may papan iti panagkasarmi. Ngamjak mauray nga ibagana. No di mo mauray, sikan ati mang ibaga iha. Kayat ko ngamin nga agtawad kan kwa na mismo. Nga awisan nak ang makikalay sa kan kwa na. Ang mga nusan mo ang mauray nga iso ti mang ibaga. Ang mga numabain day jay. Amu tayo met akarugrugi na pailang agtrabaho. Awan pa'y urnong na amang ikasarkan ka. Iso ang mabain lakit di. Siyempre, pampanunutin na ti gastusin nyo. Saan mat nga iso ti aggastos no kas pangarikan? Sige papa. Ibagak tulatan inton umawag. Uray siya kung ti umuna amang yawis kan kwa na. May papan iti kalay sami. Madanaganak. Saan matin nga umawawag ni Joey? Nasyak ti umawag kan kwa na. Hindi nakmat sungsung-batan, mama. Ang mga nubi sila ang ititrabaho na iha. Urayam latan nga iso ti umawag. Kasla sa bali ti agparpark na kanyak, mama. Itala ang aramida ni Joey dayto eh. Makabulanan. Asan na kayo nawawagan, mama? Ay na iha, ikagsang itakasta. Saan mo pa imot nga amunoan niya ti talaga na pasamak? Mapanak iti balay na. Kasaritak ti ama na. Ang mga no adaam muna. Noan niya ti mapaspasamak ka ni Joey. Kayat mo ako yuganda ka, iha? Saanan, mama? Siyaklatan ti mapan. Ala, adakan ka. No di mo kayat ako yuganda ka. Ngam agan anad ka, iha. Wan, mama.
Ha? Ay, isi kamot gayang balasang ka. Nakaumay ka man. Ay, umunag ka Agyaman nak, tata. Agtugaw ka. Agyaman nak manan, tata. Anya ka di tigagaram. Agdamag ako may papat ka ni Joey, tata. Saan nga minan nga imawawa kanyak? Di na mo't sungsungbatan ti awak ko. Madandanagan akan kwa na. Amuyo ka di ti mapaspasama kan kwa na? Ay, nasa isaya at nudwa kayong agsarita. Uraya mau namalpas ng agdigaos. Simmang pa iti na minsan. Simmang pat gayam? Ngam di naman laing pakamo kanyak. Tatang, asino ti kasarsarita yo? Umay ka. Ruby? Panawan kayo pa'y laeng tapno makapagsarita kayo anaimbag. Anya ka diti mapaspasamak kan ka, Joey. Saan kan nga umawawak kanyak? Saan mo matasungsung-batan dagiti awak ko kan ka? Simmang pat kagaya man. Ngam di mo man laing pakpakaam mo kanyak. Darumbang amam. Kayat kang awagan. Taibagak ko ma. Ngamjak amo no kasanok nga ibaga. Pakawanan nak, Ruby. Anya ti kayat mo asawan? Ada ka di basol mo? Amo kas anak ang mapakawan. Ngamawanan maramidag. Ada na si kugak. Katimpang tadak dagiti lalaki akakabsat na. Ada kanudakas ang mapasamak kanyak. Nujak ikarlay sa tikabsat na. Sanda kanu akayat ang maibabain tikabsat na. Kasanuak nga rod itan. Anagururay kan ka iti manu atawan. Awatak latan akas to'y tigasat ko. Kasta ka di. Sorry, Ruby. Saan ko ngayon gagara? Di nakarakupan niya! Saan mo ngayon gagara? Kasano ang maibagam, saan mo ngayon gagara? Kat nakasikog ka. Saan na ka di napanunot iti inaramid mo na ita? Saan na ka napanunot anang tultulong kanagururay kan ka? Nabarta kag itinay di rabi. Kadyak amutin nararamid ko. Rason mo la na ita. Imposible asaan mo ang nagayatan tinapasamag. Sige. Sapay ko mata naragsak ka itinay ita nga inaramid mo. Sayang dagiti sakripisyo kan ka. Manuatawan ngayon ururay ka. Ulitak ti agkid daw iti pamakawan mo, Ruby. Numay papan iti nagastos mo iti panagadal ko. Saan ka madanagan? Uray inutak abayadan. Juan, mabalin mo abayadan dagiti binusbus mo ako artak. Ngam ka ba alam ka di abayadan ti sakit amarikrik na kita? Panagkunam ka di. Ano mabayadam dagiti binusbus mo ako artak? Kat mapukaw matan ti sakit amarikrik-nak? Pagawanan na ko Ruby. Uray pagbabawiak ti amin. Awanan maramidak. Pagawanan na ko Ruby. Agingga ita, saan nakpailaang anakailiw-liwag, Mr. Lonely. Damag ko asaan matlaan naragsak ti panagdan na da Joey kan ti asawa na. Ngem saan akon nga interesado, no anyaman ti mapasamak, iti panagdennada. Tuy pagayam mo, Ruby. Pagayam, Ruby, talaga na sakit da ito'y akapadasam. Ket sapay la kuma, tamakailiw-liwag kan, iti kabiitan na panawen. Ket sapay la kuma, tamasarakam tumatla ang ti lalaki at talaga, aparakan ka. Bueno papagayam, ingka nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Ruby, manipod kagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician,
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.